Insta baja. Vedrane, kažeš doći Superba ili ta nagradna igra bila na Vlakuša, skretanje s problema na tome kanalu. Insta baja, stvarno si baja ono. Ja sam s njom u kontaktu, već kad te zanima, napravit ćemo što ćemo napraviti. Znači, bit će to kad ona bude mogla, kad ja budem, kad se uskladi sve. Ona je trenutno u Norveškoj, najvjerojatnije će otići malo na odmor u Split. Neće potrošiti cijeli godišnji, da ga može ostaviti za mene, da možemo otići negdje di ćemo otići, neću još reći. Znači, to su imena ljudi koji su u nagradnoj igri. Napisao sam svako ime ručno. Selekcija je bila jaka zato što baš sam se potrudio. Puno se vas pitalo zašto sam ovo napravio, da nisam trivao. Pa niko to ne radi na YouTube, a nisam baš vidio da ljudi ovakve neke nagrade rade. Da će odvesti nekoga, da će mu se platiti tako. Želim pokazati ljudima tu svoju filozofiju, radi dobro, vratit će se dobro. To je jedini razlog zašto ja ovo radim. Znači, radi dobro, vratit će se dobro. Nekom od ovih ljudi ovdje, oni su svi radili dobro. Male sitnice, ali su dobro radili. I vratit će im se dobro. Jednome će se od ovih ljudi ovdje vratiti dobro. I to će mi biti ogromno zadovoljstvo. Vi znate svi šta se nudi, znači dobitnik može birati kontinent na koji ide. U tom kontinentu ja biram zemlju gdje idemo, a dobitnik bira na koji način će ići. Potpisat ćemo jedan mali ugovor da idete na vlastitnu odgovornost, to je čisto iz predostrožnosti. Tamo gdje budemo, zasadit ćemo jedno stablo i tamo gdje budemo snimat ćemo cijelo vrijeme tu avanturu udvoje, jer ljudi to zaslužuju vidjeti. To je to, idemo izvlačenje, sretno svima koji su ovdje. Show. Ko će biti? Marina Superba. Dobila si nagradnu igru. Čestitam ti, Marina. Vedran Bačun Adventures ti poklanja putovanje po tvojoj želji na kontinent koji želiš. Ostalo ćemo sve pokazati. Gdje si otišla, ravna ti je Skandinavija. Baš me briga, nisi dijete, volim korist, a nema sreće, bit će bolje druge godine. Cvatu, lažem isto koji lani, hej, damo, bit će bolje, nema sreće, to je putovanje, više nije tvoje. Sad je li to sad ozbiljan ili kaže kad će Superba na nagradno putovanje za Vedrana? Je li to zezancija neka ili ozbiljna? Nije zezancija, to je legitimno pitanje, imaju pravo to znat. Naime, ja sam radio jednu nagradnu igru koju je dobila Marina Superba. Ona živi u Norveškoj i ona je imala pravo odabrati di otići sa mnom na koju pustolovinu. Međutim, kad sam ja mogla, ona nije mogla. Imala je svojih privatnih problema i nikako se naštimati. Onda kad ona mogla, ja nisam, i sad smo se čuli nedavno opet, treba pričekati neki period da nam se poklope stvari i onda idemo. Gdje ćemo otići? Nemam pojma. Minjali smo puno toga, mislili smo u Afriku, pa smo mislili malo u Aziju, pa smo mislili u Europu, pa smo mislili u Južnu Ameriku. Gdje ćemo na kraju otići? Nemam pojma.
Točan datum, nemam pojma, ali ona ima to pravo i to ćemo organizirati. Zaklinjem se dušom i Bogom, krvi mojom plavom i kinškom, kunem ti se i umreću, ali ništa radit neću, radit neću, radit neću. Tu lažem isto ko mi radi, hej, damo, bit će bolje, nema sreće, to je putovanje.